Bài kỳ mạt Bakong San. Hap ke helikopter jong ke IAF ke Bukit ya UCDS Ubipin Rawat Tamil Nadu kelat sawut mensau laingut dawa jeng tokit ke Indian Air Force. On bishar banyak ke soka jelah loki hukum jong ke yang syari bala ai jengbit da ke Meghalaya Resident Safety and Security Act ong Menteri Dang Bak Jelau Konrad Sangma. Pengkrek kesoka jela man pengkut no ya karam ke baat hajar kelur tingka jong kenat boarding ong menteri kenat boarding uba Preston Tingsong. Bat la pemi kendon kemai na kebentak kibir ke berung Meghalaya hadian bakiladon ke berasyak tak hau Omicron variant. Sakat angut ke bedang yo kemai ya ke kelam COVID haga jela bat up laingut ke belakot no. Kikubo ke bebenyak. Kawai ke helikopter jong ketenat sipai Indian Air Force ke Bukit Yau Chief of Defence Staff U General Bipin Rawat kalahap hak sengi balang hajan kunur ke Bahar Tamil Nadu. Kila don sangut ke bala klat no kini ke jingja na ke daw ke jing bom yo i na ke jingka lo Henry ompat shimlayo jing tip AA halo ke Shillong jingman jong U General Rawat watla ketenat sipai sun ke hukum man pak tokit halo ke tei ke jingja. Ya ke helikopter MI 17VH kabalami na sulur IAF station kaba hajan kombitor. Katkum kita long kubor ke belayo lum na kombitor la ong ba ya kita kisangut lala ban sei bat laingut lala ban pelait im na kita ke jingja. Kita ke helikopter kadai ke bekit i katu kat ne ke he sipai kabala don ha kalenti na sulur kaba ha kombitor sha ka DSC kaba ha Wellington ha kaba urawat uladon lem bat u he sipai u Narvani. Menteri Dang Bak ke Jelau Konrad Sangma ula ong ba ke soka jela kan sabishar banyak ahlo ke hukum jong ke yang syari ha ke bedai bat ke jingbo ya ki kedop ya ki bala ai jingbet da ke Meghalaya Resident Safety and Security Act arhajar kan riau. Habai dai bat ka jing bishar da ke yang syari jong ke jela usang ma ula penpau ha ki la patai kubor ha ke sengi baar bai ke kedop ha umling ke ba hari boy omla ban pensange nama ke long ke bapenya ya ki jakarung ha ke bai dai bat ki kendon jong ke kelam covid kat kandai. Syu lo ong bakat kum ke jing beta da ke yang syari don kam ban shim khia. Hendai ha ke juk ke por ke tei ke jaka ke long ru ke bapentrai kam ya ke rung kami kat kum ki kendon jong ke covid bat dai nak ni ke daw ba omla ban pensange. Will be taken, but at the same time the location also functions as the checking point for the COVID protocols, so therefore those cannot be stopped, and we'll further examine on how to move forward in case of the orders that have been given by the High Court. Menteri ketenat boarding uba Preston Tingsong ulah kubur bagatenat kadang syak ram palat ahja kelur ha keba kene kelane la palat shipos nambat ulo ong bana kaliang kesoka kala tre shitom na kebenta ban penkhut no ya ka basa man ubnai na bai kran bekala pathai khubor ha ka sengi baar une menteri ulo ong ba ka sokar kalele kat bala ban penkhut no ya ka basa man ubnai ha ka bedai pat bat ki smart meter uba tengsong ulo ong badon kam ban pediang ya ki namar ka smart meter kila banyarap ya ketenat boarding bat kumju ya kinong pendon kam namar kanom don kenu ke jing bakla ka be dei bat karukom budor ya ka bai boarding takes place. But as I said to you, smart metering would help a lot, both for the corporation as well as for the beneficiaries, because it's just like a smart meter, be it prepaid or be it postpaid. If you want to go for prepaid also, everything is there, no manipulation can be done. Unong ilam ke All India Trinamool Congress AITC Dr. Mukul Sangma lembat ke kendai ngut ki MLA hak sengi balang ki lapa ke jubab syek assembly sekretariat halo ka jing ujor da seng Congress banweng no yaki kat kum ki kendon jong ka kredit ke basipau la ban kedau ba ka nong ilam jong seng Congress ke kong amprin lingdo la kwa ban pen ibo persya ki sipau ngut ki MLA ki bala penyeso syak TMC kat kum ka kredit ke basipau jong ka ritisan syar kari ba ke kendon ban riau jong ka members of Meghalaya Legislative Assembly disqualification on grounds of defection rules kakandai spa prabupra.
Habe ikran bagi nong tok kubor usang mau loong ba ka para sau bracket iwei jong ka kernet ba shipo kala ailat yaki bakwa ban le iso shikiwei pat ka seng sain perthei bat ka para sau ba ar kala kadau shai da ka boong balada kamduna ar na kalai benta ki badon hapo ka yeng kila ban shim ya karai ban le iso no shikiwei pat ka seng sain perthei ka seng congress kam shimla ujo persha ulam phang barim uba Charles Pingrop lembat unong mi khmat ka sutunga saipung uba Shillong pali. The whole petition filed by one of the members of this August House is basically nothing but reflection of the attempt to have a concocted story with complete misrepresentation and distortion of facts to only create certain kind of hurdles in the smooth functioning of the members of this August House who have agreed upon to have the merger with a new political party. Kawai ka company jong kinong rep kala so lang magasoka jalan ga benta bantawi ka turmeric processing unit ka badon ha office jong ka horticultural ka ba hathal sken ha ka ba lala ban pendep ha ka jinglot ka ba nyopsan lak tingka umentri ka tanat ka rep karyang uba bantai dor lingdo enen ka sngi ula IT ya ushabi jong ka tei ka unit shaka West Giant Hills Farmers Producer Company Limited balam khmat da CEO uba Shanbor Rembai. Aga jingalang le don lang ru chairman ka Farmers Empowerment Commission u KN Kumar Principal Secretary Animal Husbandry u GHP Raju but u Veterinary Department u D Satyan Secretary jongka Spices Board lembat ki wei ki he officer jongka tanat horticulture. Aba penpau hakatei ka jingalang u menteri ka tanat ka rep karyang u ong ba ka turmeric processing unit kala ban sedang no iya ka kam. Ya ka jing thang mombati ban persha hlo ka jing sha siat yap ki khat sangut ki riu pai ba shipai hanagalan la palong ha khandai lat Shillong ha ka sngi ba ar da ka All India Trinamool Congress ha ka ne ka jing thang mombati lai don lang ru u president ki AITC u ba Charles Pingrop kumju unong ilam u Dr Mukul Sangma bat ki wei ki MLA aba pen paw ka jing persha hlo ka te ka jing ja u sangma u labu jing kali hlo ka e ka jing don kam ya ka Armed Forces Special Powers Act. Kasoka jela kala penmi iki kendon ki bethamai halo ka jing don kam na ka benta ki briu ki berung syakani ka jela bakin hab ban register hapo ka website jong kasoka bat ban download ya ka Arogya Situ app bat ka behavioral change management app yakini ki kendon ki bethamai la penmi hadien ka jing sapriang u Omicron variant covid ka kanda hi katu kat ni ki benta jong ki jela jong kari kalong ka badon kam baro ki briu ki berung sya Meghalaya kin hab ban register ila dia haka http meghalaya.online.gov.in/covidtesting.htm bat ban download ya ka Arogya Situ app bat behavioral change management app jong ka Meghalaya na ka Google Play Store lani App Store ki briu ki bawan na ki weipat kiri like no na ki tu kiri ki bajur bha ka ni ka khlam kin hab ban pendep ya ka RT-PCR test hadian ba ki lapoi ha ki jaka rung akawai pat kaliang kila don khat arngut ki bla yo pang thamai na ka khlam covid kha khandai bat apulai ngut ki bla koj shim la don ki bla khla da kini ki ap sa konta bala dam man ta pat ni pej e ka jing long juman ka sun mineng ka jing shit ka long khat nyo point pra degree celsius ba ka jing khat ka long pra point nyo degree celsius ka jing skam ga hau ka long pra pu an shispa man step bat rup khandai shispa jan miet ka jing hap slap ka long 0.3 mm ka nom don ka jing hap slap ha Shillong bat ki jaka ba marjan Ashwawing penkut ipen kan mayo pi bai kaniga kubor jongi pila ro ban page live ha ka YouTube page jong ka di news Shillong lo ka pio e ki television jong pi la man le live sha ka YouTube channel jong ka di news Shillong na ka ban ta ki kubor ba man la ka singi Shwaban poi shi ka bakut jong ka kubor ni page biang sa asian ni ki mat ba kong san Hap ke helikopter jong IAF ka bakit ya usidia subi penrawat ha Tamil Nadu klat sangut an saw laingut dawa jing tokit ke Indian Air Force On bishabnya kesoka jelah lo ki hukum jong ke yang syari bala ai jingbet da ke Meghalaya Resident Safety and Security Act ong umenturang ba ke jelau konrat sangma
เป็นเครกสกาจลามเป็นโคดโนเอกรัมกับอาจากรถติงกาจงขนาดบอร์ดิ้งองค์มนตรีขนาดบอร์ดิ้งอุบะเพื่อส่วนทิ้งสองบาลเป็นมีกันโดนทำไมในกับบรรทากันยืกบรุมชมิงฮาเลียเดียนบักลาดอนกิบลาชักตาฮาวโอมิครอนเวเรียนสักขนาดงดกิบดังโยทำไมยากระทำโควิดอันจลาบัดอัพไลน์งดกิบลาคอยโนเดี๋ยวพอเรากับตัวนี้ละพอยชิบกดจงกระทุบขบวนจงมันตะกจานเมียดหาดูมันเชื่อมเลยใช้ก็สิ่งนี้หากระจกกระปอขบิชิบุญพี่บาร์विशाल है ना इसका सब प्रॉपर चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है पता है। इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है देखना टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र हो